Shalom, salama melambi, salama asitamu lante kasih solanta, ulin dui renungan harian Toraya allo Senin tanggal 15 bulan September tahun 2025. Kurre sumanga lata pakendek langan puang matua dao tanggana langi, puang tokaubanan lan masuanggana batara. Belanna pa akamasena siapa akamoroona antama adin mentengka tamate allo baru allo pa akamasyanna puang matua. Laun nangkarengki mintu pengkaranganta lanti allo yate dolo yometo mai komi anta ala sangat tu tempo tani nannungan ni tu kada katongananna puang matua lamai sura madatunna. Tumangka di pomantantu lamai maapenduanna surana rasulu Petrus pasal atallu angka maapengkarua selako angka 10 tallu. Apa dolo jom itu mai komita palaku patunduan ta masambayang opuang kapenombangki lan nesungan bambana suruga kipudi siya kipagala abi tusangami belan na tontong kikanasay lan lumintu agan katuangki tu patunduan siapa kaboromi lako kami mintu solanasang susitu mang kami papapayan no puang lako kali si misaki kini maadinum popelayo batang kaleki lante sambungi lenduna saya lako melambi ito temo puang maadinkan mi pamili si turu kali matoto. Oambe itu tumampaki lan bambana suruga. Laun dolanan ni tumintu pengkarangan kilan teallo yate mamali kan laun basai siya laurangi labir ka laun nannungan ni tukadami lan maisura amadatumi. Unandokan kamatotoran siya papasakke ludiomay kalemi kumwa dinaupa anayate kadami tulaki basa siya laki rangi maadin lamenda di parandangan matotooki laum patarui tukatuan mika masyangkan ondong pirakalan nangkarani tumintu pengkarangan tumang kami papasanan kan lante allo yate pasakke mokan solanasang opuang pasitoyangan kan dia may mintu utang amalilin siya kuasay kan lan penah masallo mi den pa ang kiung tanda itongan ni patuborong na hiyate kadami. Lan puang ki puang Yesu kirampo masambayang. Amin. Maapenduan na suraan na Rasulu Petrus pasal atallu angka maapengkarua selako 10 tallu. Kadan na puang matua maakada susite. Kasayan na Kristus di pamarempa tetedio pesuka kalandona puang matua. Apa iya te misaan na te dami tang palanarai emintu pa akaboroku. Kumuasangallo na sanga puang pada banga siya sanga saabu taon na siya sanga saabu taon na pada banga siya sangallo. Tae na marempa tu puang umpalanda apangallo na. Susitu na sanga tau pira kumua marempa tu yan na to. Sanga dinna nasuka kalando komi. Tae na poray kede ni misa tau sanggang. Sanga dinna kumua an nameng katoba nasang. Apa iya tu allo na puang lasay butung toboko. Allo iya to mintu ulangi. Lasapi an namongo. Siya mintu na anasi lanakan de api nasi sarak-sarak. Siya iya tulino sola mintu penggawaran lan la dimampui. Belan na susin na lakasanggangan na to tumintu apa. Naumbara lami pakuan nito kalemi untuk ugau masallo siya kameng kaulan. Siya mamali untayan kasayan na lona po matua. Tuna po ban ng langi lanakan de api nasi sarak-sarak siya mintu anasi
lolong lan api maalana-lana. Apa ia tunalu puang untayan ki langi baaru sia lino baru tunani kama loloan. Amin. Manasa inang lasae na di Palemba tama bahasa Indonesia, pasti dia datang. Tomatongku sia suluk solanasang. Maadin demo to sarani matanga aku mua. Natakwa tarro masaymo te pangallu udiona kasayan na Kristus sule. Tang di pokadapi kiri pasyumpu mi te maya agandadi. Tubuda bang mo merusai lan paakamayan sia kapes saabian diona parentana puang. Kadan na puang tu tanannung unada iki diona kapatonganan untayan kasayan na Kristus sule. Pungaana sangallo na sanga puang pada mga siya sang saabu taon na. Siya sang saabu taon na pada mga siya sangallo lan naya akaruan ina. Iya te kadan na umpamaleso dio na agan masailako. Siya la umpamaleso ikumua inangatae tapalambi laureken ni tuatung masailako. Maapenduan na. Taera na marempa tupuang laumpalanda apangallu na. Aya kasera na 10 nina. Sangadin na nanay payan kumua, iya tu pak kaboro na umben natu mintu tau anna meng katoba. Apa maleso duka kumua iya tu kamalilinan lan lino, siya to manoka ameng katoba la sumpu sumandakna. Maapen talun na, iya tu kuasa kamalilinan la diukung. Iya moto lato ki ilan kamaseroan si turu kadanna suding din siya piattu. Maapen na apa na lata pakemelo teatu umpes saabian ni tu paakabro na puang siatu na paakamasian ladine tontong mengkatoba. Atu tu dinay untayan kasayan na Kristus sule da antaranggang. Taera na marempa tu kasayan na Kristus. Sangadin na belan na napakaboro o telino. Untayan kasayan na Kristus. Tanya diona usuka siya ureken attu. Sangadin na diona kamanasan kumua disearan tuarang pakaboro na lako telino. Taera an natanguningaran ni Kristus tu kasayan na sule. Sangadin na diona mintu penama karra anna dibenpa attu kumua den naupa anna mengkatoba. Amin. Ta masambayang. Kurre sumanga o puang tukadami tumangka mi paperangyan lako kaleki. Tulong pamatoto kan siya lang pabatta kan ululangan katuangki lante allo iyate. Rondo mo kano puang laung karangi tumintu pengkarangan tumang kami papasanan kan. Di ko deno pa anamintu apa tu kikarang lante allo iyate. Maadin lamin buamelo menda dilalan pa apasak kemi lako kami simisaaki. Pasake kan solanasang upuang lan lumintu tananan dapoki. Mangando kan umpasambayangan temay anak-anakki tumasan pa laundaga kamanarangan lan lupas sikolan. Kiranuan upuang nakamu lau sisolan ni lan lumintu agan katuan na lante allo yate. Di kuadin pa anna maadin latitanan melo lan luka pasikolan na. Belan na tontong komi nasatuan. Kumakamu mo tupuang sipatu ladipudi siya di pakalaabi. Taumi tulan luagan kamalaman batang kale. Belan nasaki maapos-sanga-sanga. Kisorong tamalisu pala ami upuang ami tontong umpasakke ulendo ipedampi siya mintu pa kaboro yo may mintu keluarga. Anna maadin mendadi kamalekean siya kamatotoran. Tubuh tulu jodoh kami kalemi o puang.
Pengkarangan lan banua kabusungan mi inde jemaat lahairoi opuang kisorong tamalisu palami kumu anak kamu opuang tu tontong laung pasake te mintu utomi tumangka mi ben pasanan laung karangi benni kamu totoran kamawatangan di kuade no pa anama nung karang meloi te pengkarangan laung pabendan banua kabusungan mi opuang di kuade no pa anama mang kamelo te pengkarangan kini si rampun laung pudi siya laung pakala abi tu sanga madatummi mintu na katuan kilante allo yate opuang kisorong tamalima ko sammi maatetelan puang Yesu kirampo mas sambayang amin. Pada mawalambeena kasi solanta lante renungan harian toraya Halo Senin tanggal 25 September tahun 2025. Salama lako kita solanasang puang mora tontong usi solanki lalu mintu agan katuanta. Shalom.